A subra de sa Sardigna condiciones de que lu pagu nuilu cun adensamentos pius consistentes principalmente in sa banda occidentale. Ventos débiles de direcciones mudongias qui tendent a si ponner dae sa banda occidentale, cun infortios atrettos in sas costas de su cabu de susu finzas a fortes in sas bucas de Bonifaciu. Mares pagu movidos o movidos atrettos. Finzas a meda movidos in sas bucas de Bonifaciu. Temperaturas mínimas sena mudas de rilievu. Casteddu 9, Tattari 7, Nugoro 15, Aristanis 7. Temperaturas máximas sena mudas de rilievu. Casteddu deghe 8, Tattari 6, Nugoro 3, Aristanis 20.